Senang le pan kau jupan je bang ke non la patumi bapini alom la lai chaning leng atum presme dolo la pen ke dam tangani hada NGO jeman se tuma phanta chepon lo je non chekrion thoma philo plong te autonomous state puthak la pen article 224A aputhak article 244A puthak kami ni tum nangching ki pipo la pen dak puthot la chekrion thoma phiang bong pen kichun ja passport ipo pula bang so puthakนั่นเลยตุ้มอาฮิตเป็นกุปิโลกับพูดจริงลาเกบีจีพีตัวเกมเพลนจอดตะเกนอนแค่ดิลฮีดิสปูลาเป็นดักดิพวนน่ะบีจีพีสิเชดอนทอร์ลมาดิทริปเปิลอินจินก็แล้วลาทริปเปิลอินจินน่ะบีจีพีสิเชดอนทอร์ลมาซึ่งเกี่ยห่างนั่งยังตุ้มกันนี่ลูกลาตุ้มเกบีจีพีที่ปีนั่งยังตุ้มลูกเสร็จแล้วนอนน่ะบางแกฮาลาบีจีพีตุ้มนั่งละ NGO ตุ้มพันปังรุ่งสิลาตุ้มพันเสียหายชิปนิสารองค์กรสิออโตโนมัสสเตทอาลามันจิงกีดามเสร็จแล้วลาเกราดพันปัจจุบันบุกลังดาวฮาลาดักเกการบีเอคอร์ดฮาลา2021 ในปีนี้ฮัลโหลสกุลเสด็จกับปักลังรองเป็นชีฟมินิสเตอร์มันทั้งอาเปซมันจะเทคอนโลกันได้เจ้าละ MOS ดีฮัลโหลการบีคอร์ด MOS สับพุทธักสิกจิงกีกว่าดักปักลังรองตอนนั้นมันจะต้องดักตกตีมาเป็นแค่จงสิละจิกเลี้ยงทมังบงนั่งสิไฮเลเวลละดักเซ็นทรัลกอฟเมนต์พันกจิงกีพันอะไรตุ้มอาลัมจักดูโปรดันในชีฟมินิสเตอร์ห้อยเป็นว่าเซ็นทรัลกอฟเมนต์ห้อยเป็นรีเทนอะไรตุ้มพันกีปีปักลังรองKupiah pasti return paklang ada loh pinier nianta. Return lalu tu naik mati. Autonomous state berak cingki nangku central government tu naik pipo. Serap pinier nianta le. Lasi lake non upcoming 2026 MLA election ahud. Autonomous state main pen rara pan kacung. Tuji kapacu bayi pan si lake non BJP atum kam claim bom. Non autonomous state aku thake BJP atum koi koi. BJP atum hai hian ko ke we have a small state agenda pu. Saso small state agenda ta lake BJP atum pacu bayi dah lo lake. Lapen autonomous state men masih BJP itu nak cipta halu. Setiap pinier yang kami dah, Home Minister pencenglok, Defense Minister pencenglok, Prime Minister pencenglok, dah BJP lidaran karbiang nang sunlap setiap ni autonomous state alama mangke ninje dan ninje kangke. Lapen dah karbiang autonomous council tim karbiang long BJP itu mesti autonomous state alam ke FP nata kudu nahedalu. Nasi lagi rara pana percobai, rara pana kacung huji apaan, rara pana make up huji apaan nanti. Lapen nili challenge lo, cikluan thomali, MLA election apa yang si MLA election aprang jong si BJP atum article 244A autonomous state one death polo tang ten nili pini media no sini jelo nili APHLC general secretary hoy sini lo nili arkupen je than penji lapen nili BJP afansi kam claim unko lapen BJP pahai fansi kam claim unko jong si autonomous state one death polo tang ten zan nili challenge lake 100% nili pudako lake one un lapen one take lake Jong si wan that belum dengan arkuci than penji I am the first person from the APHLC to join the BJP. If the BJP fulfill the demand of the people, that is Article 244A. Tapi non la ke bang jia bang ke ladak non roboti ke rejak cia nang pu pula bang so puthak. Nang litum kope hi si pudun jila bang so puthak. La ke social media long se thek long la. Seta ko na hok na hok hini la ke non la ke di nang bong news long se tum lang lo thek long ko la ke. Nanti le jong se rejak cia nang pulang telang tu BJP tu makin mak kapre ke thana aja kong ta bilu ko. Laki avelo laki aja kong avelo. Tapi yang ke non PC aku aki ni bang tulok long na karbiang long na thana chini ne lo. Laki.